Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. Satus pitu nanggu pitu FM Suara Teknika. Om Swastiastu. Suksema aturang titiang majang ring idedani sarang sami sani sampun miar sayang acara taksu Bali ring radio Suara Teknika puniki. Ring rahinane mangkin Rabo uku tolu tanggal 14 Agustus duang tali petang likur. Titiang penyuluh Basa Bali Kecamatan Buleleng jagi-nagingin acara sane mangkin indik materi Satwa Bali. Sedurung titiang pacang nyinahang angge dumun. Titiang putus seribu di Astini pinake penyuluh Basa Bali sane Kelurahan Kenran. Semeton titiang. Titiang Niketut Supariani saking penyuluh Basa Bali saking Desa Pemaron. Inggih suksema. Sane mangkin titiang jagi ngelanturang indik materi indik arti utawi tegas satwa. Satwa inggih punika karya sastra Bali Purwa sane mewangun prosa, sane kawangun bebas nenten nganutin ugar-ugar sekadi ugar-ugar, sesuratan tembang. Satwa punika silih sinunggil kepahan saking folklor Bali sane akeh wenten ring kewentanan jadme ring Bali. Satwa pinake cerita rakyat sekadi soroh folklor sane lianan. Satwa sane pinake silih sinunggil saking wangun kebudayaan kolektif nyane sane kawarisang turun temurun sane kemargiang antuk kebaosan utawi purwa atau lisan. Ngawinang wenten variasi ring soang-soang satwa. Sane kaping kalih titiang ngelanturang indik unsur-unsur satwa. Satwa punika kawangun antuk kalih unsur. Unsur sane kawangun satwa wenten kekalih inggih punika sane pertama unsur ekstrinsik lan unsur intrinsik. Sane pertama unsur ekstrinsik satwa dados silih sinunggil saking karya sastra sane masifat fiktif. Satwa punika kawangun antuk unsur intrinsik inggih punika unsur-unsur sane ngawit saking jabaging aspek sastra lumrah nyane. Unsur-unsur intrinsik unsur luar tersebut merupa sane pertama pengripta, sane kaping kalih nilai-nilai sane wenten ring satwa. Lan sane kaping 3 biografi pengarang.
Sani kaping kalih unsur intrinsik 1. Sanika pertama unteng. Unteng inggih punika wantah dasar cerita utawi unteng pikayun sani ngedasarin cerita punika. Sani kaping kalih lelintihan. Lelintihan inggih punika wangunan satwa sani kawangun antuk makudang-kudang pidabdab sani maduwe paiketan utawi sebab akibat. Sani kaping 3 pregina. Pregina inggih punika wantah pregina sani wenten ring cerita punika tur saha keuningayang indik parisolah pregina punika. Pregina kekepah dados 3 inggih punika wenten pregina utama utawi antagonis. Sani kaping kalih pregina protagonis utawi tungkalikan saking antagonis. Lan pregina sani kaping 3 sampingan utawi pembantu. Inggih sani kaping 4 genah. Genah inggih punika latar wantah genah cerita punika memargi. Kelanturang sani kaping 5 paribahasa, majas utawi gaya bahasa. Inggih punika gaya bahasa sani kaanggen oleh pengawi sani ngawinang nguacen utawi meled tertarik. Nguacen lang presida menikmati karya sastra punika. Sani kaping 6 diksi utawi pemilihan kruna. Sani kaping 7 piteket inggih punika amanat wantah tetuek sani wenten ring ceritane punika. Inggih wantah sapunika mangkin kelanturang nguacen satwa oleh semeton titiang. Inggih durusang. Inggih matur suksema. Sani mangkin titiang pacang ngewacen satwa sani memurde iempas teken iangse. Nuna sampura santukan genah nyane kari nenten mendukung indek titiang jagi ngewedarang satwa titiang wacen manten nanging tetap nganutin indek intonasi lan ekspresi nyane. Ada kone tuturan satwa iempas loh muani nongos di telagene gede. Bak misi lumut katang-katang muah sekancan bungan tunjung ane sedak mebunga. Beli empas metakon empas ane lua. Apa loh saut empas muani. Icang demen pesan ngoyong dini beli. Wireh telagane gede ne bak misi be tegarang je toleh. Ento ada be deleg, be boso, mujair, pala timah, muah be lindung, ane melelangian beli. Beh, saja loh, ulian ento awaknya ini mokoh tuare ngelah potongan ngah bedik. Wira selit sanje nyai pek-pek amahan. Loh, apa nyai subenawang? Entu ditutoleh. Jani nyai suba ngelah timpal di telagan ini. Iwasin jento. Ada angse mabulu putih loh muani. Ia demen pesan melelangian di telagan ini. Patuh tekan unduk nyai ini. Mai, kamu melali? Mai beli jalan pagen ia. Angon ia kekasihan. Sewireh awak pada medudungan di telagan ini. Ento tutorne empas loh. Nah, jani keceritayang sawetara 2 bulan empase suba pada metimpal aja ke yang seloh muani. Beh yen tuturang sinangena pesan kelegan atene pada megirang-girangan mekejang enah demen pesan melelangian di tengah telagani. Beli empas jalan uber yang senyak. Lan masa empas kalangang ngelangi kitu pesawatnya empas muani. Lantas pada mau berberancara anak mekering-keringan aja ke papat. Nah bakat batis caine angse. Nah bakat masih tunun caine empas. Kitu pesawatnya angse muani. Beh metimpal melah pesan saling sarak sorog. Pada adung tur saling nuturin unduk-unduk. Ane madan jeli melah. Sedak nuju dinanu sawetara nu dauh tuh
ngomong empas lua. Beli empas, ajak beli muah mbok angse. Awinan masan pak nasi mekelo pesan, tertuara tayan hujan, entu awinan yat lagane ngangsan nyat. Nah, jani kengken ban medaya. Gitu empas lua ngomong, sade sedih sungsut. Icang tu sengnya mati ngetuh. Yen pekenah beline, meh melahan iraga jak mekejang mekisi duling telagen ini. Salju beli, gitu empas loh. Sakewala kerana icang ajak dadu tusing idang mekeber. Sinah nyak cayang seajak dadu nulungin icang mekisi duli dini. Gitu empas ngide olas. Nah, yen sube igom pawilangan, beli embok empas ajak dadu, icang tuah nutin dogen. Apa buen sube kaiket cara nyama tugelan dini, gitu pesawatnya yang semua ni. Sakewala kene beli empas, wireh pejalane ento mekeber sinah beli ajak embok empas ajak dadu, mustinya nutin munyin icangi. Apa ento? Gitu selagi empas lua. Kene ento. Ini ada kayu kopi 5 langkat. Dangal tengah-tengah kayu ni ini ajak dadua. Yen su begitu, icang ajak dadua masih lakar nanggal muncul kayu kopi ni ini. Dor ditu lakar cai kekeberang. Bih, aeng tegah ne selagi yang empas lua. Beli ajak embok empas ajak dadua. Icang tuang ide olas pesan apang ede memunyi angan abedik dugase mekeber totonan. Wireh yen mesuang munyi sinah beli ajak embok ulung ditu icang tu sing ngidang nulungin nyan. Beh bata amun tu sing jekewa apa? Ento pesawat na empas aja ke dadu sade pongah. Buena cepo icang ingetang. Apang ede pesan beli embok ngangsapin pitenget icange ibusan. Nah jalan sube jalanin. Nah yen sube gitu good kayun kopi ni. Beh tuar kodak ban kendal kena ne empas saja ke dadu. Tumben ngasanin ngidang mekeber di bedur. Sube akhirnya teka di danu ni, saget ngewilangin kuluk medem aja ke dadu, ane madan idakep teken ni dangal. Bapani, apa ento mekeber di bedur pe? Cek cara empas mekeber pengenahne? Kitu petakon kulu ke lua ni dangal teken muanene idakep. Beh megenap rambang nyai dangal ento tu sing jelen teken tain sampi tuh ke keberangang se tegarang melang nelek tekang. Pesaut kulu ke muani samilanga muaban kiap sawire sedukan. Mare dingehe ibane ngorang tain sampi. Pising kodak gedeg basang ne yang pas muani. Awas China. Cang lakar ngelempungin das China kantinca. Gitu pempinane yang pas muani. Apa? Tai? Yang sajen tu tai sampi mekeber. Oh, gitu. Tuku bantain sampi nih. Selam. Duh, bronyot. Tuare ngelnah jejeneng. Tegarang melang nelek tekang. Gitu subetain sampi nih duh. Ban tu sing kodak ban gedeg basang nih. Kerasa nganti meprilutan asan basang nih gedeg. Ngenahang awak ne orang ngetain sampi tuh.
Lantas iempas mekedadua saberange ngawang bungotne lakar nyaudin ibane tidong tain sampi. Aduh, mesu bepitu doh widi. Lantas empasi aja kedadua megelebuk di tengah kalangan Tegale. Mare megelebuk di Tegale tur tonen ada apa-apakan. Meklone ulung saget, ikulo subenangal iempas pada mabesik. Pragatne, iempas saja kedadua, loh muani mati. Kedangal ban kulo loh muani. Aduh beli, pedalam pesan iempas saja kedadua. Wiretu sing side bani cang nulungin. Ngisidang uli Tegale ditu, kitu omongne yang selua sambil mekebar. Men, kitu suba matene ketepuk, kerana iya tu sing pesan nuten munyen ane patut dur utama. Saja masih beli, nyen jebes ngulurin gedeg basang, sinah lakar nepukin sengkala. Nah inggih para pamiarsa taksu Bali asapunika inde satwa sane memurde iempas teken iangse. Preside titiang wadarang inde tetua satwa puniki sekadi sane kewadarang iwau sampunang irage nuten kena gedeg indriane sane nenten manut patut irage mepinah-pinah dumon. Napi pebesan timpale mangde nenten irage ngawinang punika irage nepuk sengkala. Nggih. Asa punika indek materi satwa Bali sane kawadarang saking titiang sareng semeton titiang pinake penyuluh basa Bali Kecamatan Buleleng. Inggih titiang nuna sampura yening wenten iwang titiang ring basa sareng semeton titiang titiang nuna sampura manjang pamiarsa taksu Bali. Sedurung titiang memputang acara puniki lugrayang titiang sareng semeton titiang ring taler penyuluh basa Bali Kecamatan Buleleng jagi ngaturang Rahajeng Wantiwarsa Provinsi Bali sane kaping 6-6 taler Dirgahayu Republik Indonesia sane kaping 7-6 Nusantara Baru Indonesia Maju. Inggih matur suksema. Om Om Santi 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 Om.